asisten. Mama Nazrin. Sama-sama Kang Boy. Wa Uci, mana Wa Uci? Spesial buat yang punya lagu The Best-nya Panggung Kuning. Pecah kolusi anjatan buka kula nunut nih sampean Eska Production Official. Nurut lan manut pandi apa kenang pasrah sunarima. Asam Flu, selamat pagi Asam Flu. Asam Flu. Selamat siang. Kaya langkong si jagat buat si ganteng emang lan sayang semangku rebel langit Bunda Tati Lur selumai Awur. bumi mong sampean siji. Bunda bisa pargoy gak? Bisa pargoy gak? Pargoy dong. Bisa, Pargoy. pasti bisa. Tapi nggak Bisa dong. Boleh kompak sampai bawah. Akunya nggak bisa. Gini loh pargoynya gini. Sampai bawah, sampai bawah. Nggak bisa. Bunda bisa. Dos. Bisa, nggak bisa. Asik. Mangga Bunda disawer-sawer dulu. Satu. Ini belum. Penting kredut sikap rasa, rasa cinta setuju jiwa. Kang Iman sing sumur adem, yen emang kula negala. Terus yang ini Bunda ada. Ayo, buka-buka dulu dong. Penting kayaknya masih kabeh rasa, rasa cinta sekujur jiwa. Kayalan selewa-lewa, abang ribut karo mertua. Semuanya kayalan kawong sejagat buat si ganteng emang lan sayang sewangku rebel langit selumai bumi mong sampean siji. Bunda Tati diawur-awur dong Bunda Tati si cantik manis. Nah habiskan. Terima kasih. Ucindut, hoba Ucindut. Asik. Penting kedut pengen ketemu tukang iraman kula rindu. Kang Iman sing sumur adem yen emang kula negela. Penting kayaknya masih kabeh rasa, rasa cinta sekujur jiwa. Hayalan selewa-lewa, abang ribut karo mertua. Habiskan. Pecah walut si anjatan bukan. Aku lah nunut ning sampean. Nurut lan manut nambe apa kenang pasrah sunarima. Mama Nizra, Mama mau tambahin lagi nggak, Ma? Mau tambahin lagi nggak? Tambahin lagi dong, ada.
selesai lagu kedua, terima kasih. Enggak mau nyanyi dulu nih Bunda. Terima kasih.